Poslednji patrijarh na tronu karlovačkih mitropolita, Lukijan Bogdanović, rođen je 10. maja 1867. godine u Baji od oca Aleksandra Trgovca i majke Milice, rođene Letić, koja je bila u bliskim rođačkim vezama sa patrijarhom Georgijem Brankovićem. U rodnom mestu pohađao je osnovnu školu i gimnaziju. Bogosloviju je završio 1889. godine u Karlovcima, a pravo studirao na Mitropolitskom liceju u Jegri. Tokom redovnog školovanja sticao je i dodatno obrazovanje koje se ogledalo u učenju jezika, francuskog, nemačkog i mađarskog, časovima plesa i klavira, čitanju stranih knjiga i časopisa, mačevanju. Zamonašio se 16. jula 1891. godine u manastiru Beočinu, a 5 dana kasnije rukopoložen je za jerođakona u manastiru Rakovcu. Nekoliko meseci potom, prilikom osvećenja hrama u Sremskoj Mitrovici, oktobra 1891. godine, proizveden je u čin protođakona, a za arhiđakona u Dalju na Cveti 1894. godine. Već sledeće godine rukopoložen je u Karlovačkoj sabornoj crkvi u čin prezvitera sinđela. Na dan njegove krsne slave na Svetog Nikolu iste godine proizveden je u protosinđela, a 29. decembra u arhimandrita manastira Beočina. Sva rukopoloženja izvršio je patrijarh Georgije Branković, što svedoči o patrijarhovoj dubokoj naklonosti prema mladom Lukijanu, kojeg je voleo kao sina. Lukijanov duhovni otac bio je Nikanor Popović, episkop Temišvarski. Prvih nekoliko meseci posle zamonašenja, Lukijan je radio kao konzistorijalni podbeležnik Bačke eparhije u Novom Sadu, istovremeno držeći nastavu iz vjeronauke u nekoliko škola. Početkom decembra 1891. postavljen je za katehetu gimnazije u Sremskim Karlovcima, gde je službovao do kraja školske 1893-94. godine. Izvesno vreme predavao je i crkveno pojanje u bogosloviji. Od aprila 1894. postavljen je za konzistorijalnog beležnika arhidijecezalne uprave i istovremeno za akutara gimnazijskog patronata u Karlovcima. Kao dvorski monah, radeći u neposrednoj patrijarhovoj blizini, bio je u prilici da uči i stiče iskustva koja će mu kasnije biti od izuzetne koristi prilikom obavljanja najviše crkvene dužnosti. Sveti apostol Pavle u poslanici Korinćani nam poručuje: sećajte se starešina svoji koji vam propovedaše reč Božju. Srpski svetovaznesenski manastir Beočin spada u red najznačajnijih fruškogorskih manastira i svetinja, koje su kroz vekove koji su iza nas očuvali srpsko ime i srpsku pravoslavnu veru. Svaka svetinja uvek ima svoga igumana, svoga starešinu, svoga predvodnika, a jedan od najznačajnijih ličnosti ovoga manastira jeste i blaženopočivši arhijepiskop i mitropolit Karlovački i patrijarh srpski Lukijan Bogdanović. Pod okreljima ove svetinje, iz ruku ondašnjeg starešina manastira Beočina, Nikanora Popovića, mladi Lazar je kao 24-godišnjak primio monaški postrig u julu 1891. godine. 1895. godine postao arhimandrit i starešina ovog manastira i ujedno je, pored igumanske službe, pored obnove monaškog života i obnove manastira, radio i na drugim funkcijama i drugim poslušanjima koji mu je njegov duhovni otac, patrijarh Georgije, poveravao. Bio je profesor pevanja u Karlovačkoj bogosloviji, bio je službenik patrijaršijskih i mitropolitskih kancelarija i kao takav izabran je prvo za mandatara, zatim administratora, za episkopa Budimskog, administratora Temišvarskog i 1908. godine u teškim prilikama posle smrti patrijarha Georgija Brankovića izabran je za mitropolita Karlovačkog i patrijarha Srpskog. Njegova služba nije dugo trajala, nepunih 5 godina, stradao je na mučenički način, ali u istoriji Karlovačke mitropolije on ostaje kao posljednji patrijarh iz reda karlovačkih mitropolita, 20. po redu, ona ličnost, onaj čovek koji je poput one čuvene slike, onog portreta Uroša Predića, gde on moli svetoga Nikolu da sačuva brod Srpske pravoslavne crkve i njegov verni narod. Sveti patrijarh Lukijan i mučenik pokazao se kao čovek koji je uspeo da u teškim vremenima radi na obnovi srpske duhovnosti, na očuvanju srpskog školstva iz perspektive onog vremena kada je pećki patrijarh Arsenije Čarnojević krajem 17. veka
poveo naš srpski narod u veliku seobu usred velike turske najezde u to doba. On je poveo svoj narod, sveštenstvo, monaštvo i verni narod kao živo meso u ondašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji, jer su ti Srbi bili verni ljudi koji su stradali za ideale. Ondašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji srpski narod je trebao kao odbrambeni mehanizam. U prvo vreme postojale su privilegije koje su se poštovale, ali čim ondašnjoj velikoj monarhiji nismo trebali, od tog trenutka su Srbi bili višak i oni su bili samo potreba da se prevedu, da se prevere, da se pounijate i da promene svoje pismo, svoj jezik i svoju veru. Iz te perspektive, 14 decenija skoro posle mučeničke smrti patrijarha Lukijana Bogdanovića, on kao 20. patrijarh slavne plejade karlovačkih mitropolita i patrijarha srpskih, radio je na tim idealima očuvanja srpske autonomije, opstanka srpskih veroispovednih škola i svega onoga koliko je kao čovek po slabim ljudskim mogućnostima uspeo da održi i da istraje. Posle smrti episkopa Budinskog Jeremije Mađarevića, krajem 1896. Lukijan je imenovan za mandatara, a ubrzo i administratora Budimske eparhije. Za episkopa je izabran jednoglasno 6. decembra 1897. a hirotonisao ga je 13. marta 1898. patrijarh Georgije sa episkopima gornjokarlovačkim Mihajlom Grujićem i vršačkim Gavrilom Zmejanovićem. Kao episkop Budimski, Lukijan je imao pune ruke posla na polju prosvete. Naime, veroispovedne škole bile su u vrlo lošem stanju, a njegovim zauzimanjem je za nekoliko godina na njih utrošeno oko 100.000 kruna. Kao član Gornjeg doma Ugarskog sabora u ime celog episkopata Karlovačke mitropolije ustao je u odbranu srpskih veroispovednih škola u trenutku kad im je pretilo zatvaranje prilikom rasprave u vezi sa Aponijevim školskim zakonom koji je težio stvaranju jedinstvenog političkog mađarskog naroda. Uskoro se ukazala potreba za osnivanjem odbora za prikupljanje priloga i podizanje novih škola, a episkop Lukijan se svojim prilogom od 10.000 kruna istakao kao najveći darodavac. Znao je da pokloni školama učila koja su nedostajala, da angažuje kvalifikovane učitelje i pronađe imućne dobročinitelje. Obnovio je mnoge crkve i parohijske domove, a crkvu u Čobancu je svojim sredstvima obnovio iz temelja 1906. godine. U Sent Andreji je u njegovo vreme podignuta zgrada novog episkopalnog dvora. Episkop Lukijan je nakon smrti episkopa Nikanora od septembra 1901. godine do septembra 1903. administrirao Temišvarskom eparhijom sve do izbora novog episkopa doktora Georgija Letića. Imajući u vidu sve zasluge koje patrijarh Lukijan ima za našu svetu crkvu, za njenu prosvetu, za prosvetiteljstvo i što je najvažnije za očuvanje našega naroda i identiteta našega naroda u Austro-Ugarskoj, patrijarh Lukijan svakako je svet. I svaki put kada siđemo dole u kriptu, kada ga pomenemo u svojim svetim molitvama, jer mi se ovdje okupljamo u našem manastiru na dan njegovog rođenja, na dan njegovog upokojenja i na njegov imendan, koji je jedan divan praznik, koji je upravo drugi dan posle praznovanja Svete Majke Paraskeve, to je 28. oktobar, znači sveti velikomučenik Lukijan. Tako da sveti Lukijan upravo živi kroz bogosluženje Svete crkve, kroz nas koji držimo njegov spomen, i sveti Lukijan je pre kanonizacije svakako da je za sve nas već svetac. Mi se trudimo da propovedamo, ja sećam prvi put kada na predlog našega gospodina rektora Jovana Milanovića, kada smo prvi put doveli bogoslove ovdje u naš manastir, sa puno radosti i ljubavi pozvao sam jednoga našega istoričara, gospodina Srđana Ercegana, čiji je čitav život povezan sa životom patrijarha Lukijana, da našim đacima upravo objasni ko je bio patrijarh Lukijan. A našim učenicima bogoslovije je itekako potrebno da znaju ko je korač ovom zemljom i ko su ti ljudi koji su nas odužili. Jer pogledajte ova divna zdanja, recimo u Srpskim Karlovcima, počevši od Patrijaršijskog dvora, pa naše saborne crkve, naše bogoslovije, gimnazije, našega manastira ovdje i tako dalje,
to su ljudi koji su čitav svoj život utkali da bi nam ostavili ovo u čemu mi sada uživamo i ovo čime mi danas hodimo. Ima je jako interesantna izreka našega mitropolita Vasilija koji kaže koliko su nam naši preci ostavili, mi sad, deca 21. veka, teško možemo i okrećiti ono što su nam ostavili. Tako da, to je bio jedan gigant. Zamislite, u vreme okupacije, u vreme Austro-Ugarske, patrijarh, recimo Georgije Branković, žida jedan patrijaršijski dvor i sija jedan patrijarh Lukijan Bogdanović, koji je posljednji patrijarh čuvene Karlovačke mitropolije, a mi svi znamo da Karlovačka mitropolija je bila, jeste i ostaće fenomen naše Svete pravoslavne crkve. Kada je patrijarh Georgije Branković 1907. godine umro, Lukijan je aprila 1908. postavljen za administratora mitropolije, a za patrijarha ga biraju 22. septembra 1908. Svečana instalacija obavljena je 8. oktobra 1908. u Karlovačkoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla, takozvanoj Donjoj crkvi. U govoru održanom tom prilikom novi patrijarh je rekao: Na pučini ovoj besni, na veliku žalost i grdnu štetu našu, već godinama neprekidno, silna bura uskovitlana nepovoljnim prilikama. Ali priznajmo iskreno i našim niskim strastima, zlobom, zavišću, mržnjom, te otuda i neslogom. Po tom uzburkanom moru plovi brod naše svete crkve, koji je ostao smrću blaženoga patrijarha Georgija bez svoga krmara. I vi pozvaste mene među braćom mlađega i manje iskusnoga, da ja uzmem krmu na brodu crkve naše u ruke svoje, da ga ja uvedem u ono tiho pristanište u kojem nema ni bure ni borbe, nego ima reda i rada, od kojega zavisi život i napredak svuda i svakad. Svestan težine svog položaja, koji nije bio lak ni njegovim prethodnicima, kao i okolnosti u kojima je bila ugrožena narodna crkvena autonomija srpskog naroda u Austro-Ugarskoj, u svom radu se oslanjao na dobre savjetnike arhimandrita Ilariona Zerenskog i protojereja Jovana Vučkovića, rektora bogoslovije. Patrijarh Lukijan je narednih 5 godina kao administrator upravljao i Budinskom eparhijom. U njegovo vreme donete su značajne crkvene uredbe, osnovani novi fondovi i rešena mnoga crkveno-školska pitanja. Na njegov predlog doneto je ustrojstvo Svetog arhijerejskog sinoda pravoslavne srpske mitropolije Karlovačke 1911. godine, koje je potvrdio i sam car, a iste godine posebnom uredbom je regulisani status dvorskog monaškog sveštenstva. Većina Srba u Austriji, kasnije Austro-Ugarskoj monarhiji, u crkveno-administrativnom smislu su pripadala Karlovačkoj mitropoliji, to jest eparhijama koje su bile jurisdikcije Karlovačke mitropolije, Karlovačke zbog administrativnog centra Sremskih Karlovaca u kome je stolovao mitropolit, kasnije patrijarh Karlovački koji je bio poglavar crkve u Austro-Ugarskoj monarhiji. Karlovačka mitropolija zaslužuje svakako pažnju i ona je vrlo bitna i važna za opstanak našeg naroda na prostorima Austrije, to jest Austro-Ugarske, i u tom crkveno-prosvetnom smislu, dakle, puno toga bi moglo da se govori i kaže, ali jedan od onih koji je i posljednji karlovački mitropolit, to je patrijarh, on je bio izuzetna ličnost i zaslužuje posebnu pažnju. I ja sam svakako zahvalan svim onima koji su, eto, postarali se i potrudili se da osvetle i prezentuju lik patrijarha srpskog karlovačkog Lukijana Bogdanovića, koji je bio izuzetna ličnost, dakle, po svemu, dakle, po svojim manirima, dakle, izuzetno lep čovjek, Srbin u pravom smislu te reči. On je po svojim manirima, dakle, bio, potpuno je mogao da parira ondašnjim bečkim establishmentu, dakle, političkom i kulturnom, i bio je vrlo rado viđen na svim kulturnim dešavanjima u Budimu i u Pešti. On je kao episkop budimski posjetio i Pariz i London i, dakle, obrazovao se i radio je na sebi. I u 1941. godini, dakle, izabran je za patrijarha
Karlovačkog. Bilo je tu interesantno, prvo je bio izabran vršački episkop Zmejanović, posle toga je izabran bio, pošto car nije prihvatio taj izbor, austrijski, posle toga je izabran bio Mitrofan Šević, episkop Bački, ali i on je morao da abdicira u korist Lukijana Bogdanovića i onda je na kraju Lukijan Bogdanović izabran, ali nerado je on to prihvatio isto jer morao je da dođe iz Budimpešte u Karlovce, a Karlovci su bili, kao što znamo, periferija, dakle monarhije, to je bilo jedno malo selo, dakle iz jedne metropole kao što je Budimpešta, to je današnja Pešta. On je ipak prešao i prihvatio se ovog teškog bremena, dakle patrijarhaškog. To su bila velika previranja i patrijarh je na svoja mlada pleća preuzeo kormilo crkve srpske u Austro-Ugarskoj i bili su veliki pritisci. Crkva je izgubila svoju autonomiju crkvenu i tu su ondašnji srpska elita i su smatrali da je za to kriv patrijarh i oni su ga zbog toga osuđivali, dakle javno su ga osuđivali, sve srpske novine ondašnje i sva srpska javnost. No, međutim, pokazalo se kasnije da on to nije bio kriv jer su to bili, da kažem, poslednji trzaji crno-žute monarhije, Austro-Ugarske. Krajem januara 1909. godine Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada oduzela je Srpskoj učiteljskoj školi u Pakracu pravo javnosti. Patrijarh je otputovao u Zagreb, nakon čega je to pravo Srpskoj školi vraćeno. Godine 1912. nanet je veliki udarac narodnoj crkvenoj autonomiji kada je jednom naredbom stavljen van snage čitav niz zakonskih propisa koji su regulisali njen život i rad. Povod za ovakav čin bilo je odbijanje predloga da se, kao pomoć patrijarhu za poslove arhidijeceze, kreira mesto episkopa sufragana, budući da je ugarska vlada imala nameru da patrijarhovo sedište premesti u Budimpeštu. Bilo je vrlo izvesno da će se ova namera ostvariti. U tom slučaju, sednice crkvenih vlasti pa i samog sabora održavale bi se u Budimpešti, a patrijarh bi mogao počiniti dela na koje se ne bi usudio rezidirajući u sredini svoga naroda. Patrijarh Lukijan bio je veliki dobrotvor. U njegovo vreme osnovan je Sinodski fond 1909. godine za sinodske i crkveno-prosvetne potrebe, u koji je i sam patrijarh prilagao 50.000 kruna godišnje. Takođe, od svojih ličnih prihoda davao je 20% za svešteničko-udovički fond. Na njegovu inicijativu preuređeno je i Stratimirovićevo blagodjejanije i stvoren modern gimnazijski internat nazvan imenom njegovog osnivača, Stefaneum. Patrijarh je obećao da će 5.000 kruna za poboljšanje hrane u Stefaneumu dati iz svojih sredstava. Bio je vrhovni patron blagodjejanija, Tekelijanuma, Karlovačke i Novosadske gimnazije, zaštitnik i dobrotvor mnogih mladih ljudi koji nisu imali dovoljno sopstvenih sredstava za finansiranje obrazovanja. Jedan od njih bio je čuveni Lazar Mirković. U jeku narodnog nezadovoljstva, izazvanog političkim i crkvenim promjenama, usledila je Lukijanova tragična smrt. Po odlasku na lečenje u austrijsku banju Bad Gastein, patrijarh Lukijan je 1. septembra 1913. godine nestao. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su tek krajem oktobra u rečici Ahe, 30 km od Bad Gasteina. Patrijarh je sahranjen 2. novembra 1913. godine u kripti Karlovačke gornje crkve. On je na tronu patrijaršijskom proveo 5 godina, do 1913. kada je preminuo pod do sada nerazjašnjenim okolnostima, ali tih 5 godina bile su vrlo burne, ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, već i za čitav srpski narod. Jer zapravo došlo je do ukidanja crkveno-prosvetne autonomije u Austro-Ugarskoj i to je bio jedan veliki izazov koji je predstojao, odnosno sa kojim je trebalo da se izbori patrijarh Lukijan Bogdanović. To se dogodilo 1912. godine, a u to vreme vođeni su i Balkanski ratovi koje je on pomagao, odnosno pomagao je srpsku vojsku, što mu je negde zamereno. 1913. godine je tragično preminuo i pojedini istoričari kažu da je on zapravo bio prva žrtva Prvog svetskog rata. Šta se tada dogodilo? On je otišao na lečenje u jednu austrijsku banju, Bad Gastein, i nestao je 1. septembra prilikom šetnje. Potraga za njegovim telom
trajala je mesec dana i kada je pronađeno konačno, njegovo telo je bilo bez glave, što je simbolično moglo značiti i to da je Srpska pravoslavna crkva bila obezglavljena u trenutku neposredno pred Prvi svetski rat, što je verovatno bilo u interesu velikih sila. Do sada nije razjašnjena u potpunosti njegova smrt. Postojale su 3 teorije. Da je slučajno stradao prilikom šetnje, jer je tu bilo i nekih planinskih litica i tako dalje. Druga teorija je podržavala zapravo ideju da je on izvršio samoubistvo, što je bilo gotovo nezamislivo za jednog tako visoko pozicioniranog crkvenog poglavara. I treća, naravno, da je ubijen. S obzirom da je njegovo telo pronađeno u reci Ahe, koja je bila dosta plitka i pronađeno je obavijeno oko jednog stuba mosta, obezglavljeno, pretpostavlja se da je on zapravo ubijen. Budući da se u kripti našega svetoga manastira nalazi telo pokojnog patrijarha Lukijana Bogdanovića, ovde u Sremskim Karlovcima na poseban način počiva i kult prema njegovoj ličnosti, prema njegovom delovanju i misiji ovde u Sremskim Karlovcima, a posebno poštovanje prema njegovoj mučeničkoj smrti. Svako od nas je Lukijan Bogdanović, zato što delo i lik patrijarha Lukijana Bogdanovića uvek sija i uvek će sijati u našim srcima. Nas koji se trudimo da očuvamo ono što su nam naši sveti patrijarsi ostavili. On počiva pored rođaka svoje majke, patrijarha Georgija Brankovića, i na neki način možemo reći da i patrijarh Lukijan Bogdanović i patrijarh Georgije Branković su sebe usadili u istoriju naše svete crkve, a posebno u istoriju i lepotu Sremskih Karlovaca. Interesantno je da pomenemo da je i prvi, patrijarh Karlovački, koji je reorganizovao crkvu, u Austro-Ugarskoj, koji je na osnovu povelje austrijskog cara postao poglavar svih pravoslavnih u Austriji, patrijarh Arsenije III. Čarnević. On je umro u Beču, a i poslednji patrijarh Karlovački, Lukijan Bogdanović, je isto završio nedaleko od Beča, u toj banji, u Austriji, tragično. Kao što i prvi, tako i poslednji patrijarh tragično završio kao žrtva te antisrpske politike crno-žute monarhije. Mučenička končina patrijarha Lukijana Bogdanovića je negde kod naroda odjeknula i onda, a i kasnije, narod je patrijarha Lukijana Bogdanovića doživeo kao istinskog ispovednika vere pravoslavne. I tu i tamo čulo se i od same jerarhije i ljudi sami iz naroda da ga je svet doživljavao kao svetoga ispovednika vere, svetoga patrijarha. Tako da, mislim da i ovaj naš film je trebao da bude u tom smislu doprinos da se patrijarh Lukijan Bogdanović zvanično od Svetoga sabora naše crkve proglasi kao ispovednik vere. Patrijarh Lukijan Bogdanović, poslednji mitropolit Karlovačke mitropolije, bio je obrazovan, rodoljubiv, humanista, zadužbinar džentlmenskih manira, blage naravi i golubijeg srca. Na svoja pleća preuzeo je ogroman teret koji je više od 2 veka pritiskao Srpsku pravoslavnu crkvu i njene poglavare u Austrijskom carstvu. U svom arhipastirskom radu prvenstveno je vodio računa o potrebama Srpske crkve i njenih vernika, iako je trpeo razne optužbe u Vojvodini zbog svog prijateljstva sa Mađarima, a u Budimpešti zbog ljubavi prema Srbima. Svoju crkvu i svoj srpski narod napustio je u najnepovoljnijem trenutku pred početak Prvog svetskog rata. Samo nekoliko godina docnije, 1920. godine, Karlovačka mitropolija ušla je u sastav vaspostavljene Srpske patrijaršije.